Na početku koncerta Ana odšpivala 3 špivanki pod dirigentsku paljičku Vesni Kesić-Krsmanović zo sprowadzenjem choru Harmonija i u duetu zo z Joakimom Harhajom, a potim išće 11 popularni špivanki Jeleni Tomašević, Selin Dion i Lari Fabijan. Nemohla som veriť, že tyle ľudí príde, pretože ani som nemohla zadumať, jak to točno bude vypatrať. Isto som še nespodzívala, že tyle ľudí bolo. Ana Rimar stajemni člen choru Harmonija, a solo špivanje učela u muzično-edukativnim centre Carpe Diem u Novim Sadze u klasi profesorki Milici Majstorac, a potim pri profesorki Danijeli Đorđević u špivacko-edukativnim centre Magic Voice. Na koncertu hostovali i drugi špivački z toho centru Cvetana Maglov, Ana Marić i Nena Crnovčić, a to večer zadumani jak darunok školi, ktorú Ana zakončela pred 6 rokami.